أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله علم البشرية صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن أول أمر أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فالله تعالى لا يؤبد مع الجهالة، وأن الجهل هو العدو اللدود للإنسان الجاهل، لأنه سيعبد شهوته وينسى خالقه. وقد حذر الله تعالى ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on taguɗo neɗɗanke on o faaminimo o andinimo ko nafatamo ka aduna makko ɗo nafamo ka lakara makko. en yetti oɗo nemin ɗo e ɓiɗɗo adama nemaji ɗi lannata, nemaji ɗi kontotako, no jeeya e ɗin nema gandal. hutuba men on hande himo yiilo e fi ɗaɓɓugol gandal. haray gandal ngal ko ngal woni nene moƴƴere reweteɗo wo ala si wona oɗo Allah. haray en seedike wonde annabijo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko ko jiyaɗo makko, allahu lanɗo nelimo fi yo yottinkaɗo dina l'islamu e julɓe ɓen, o yottinika ha laabi ɓangi, nennotako e jokkugol kaɗo, woñotako si wona on malkisaɗom. yo allah on ɓeyɗanɓe jamɓe kisi e yurmede kamɓe fo e ɓe gureji maɓɓe ɗin e sahabaɓe maɓɓe ɓen, amin.
musidɓe julɓe nene gotoɓe tedduɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗen mo gurdan jiyaɗo no raɓɓiɗi e hoore ndi leydi ɗo alhaali no wuuriri o. si tawi koye newendi o woni ɗum lannay joni sansa, si tawi koye ɓittendi woni ɗum iway joni, si tawi ko ceccu o woni o nawiyay joni, siko o paykum o janɗa joni. haray hulen Allah gurdam men ɗan no raɓɓiɗi ɗoftoɗen mo. anden noon ko ɓurata en nafude ka aduna ɗo ko janngugol, ko allahu subhanahu wa ta'ala yamirore nde o atti nden yamirde ka alqur'anare meɗen jippinade e meɗen yamiroje wonde ɗen ton fof si ɗe foppuɗe moɓidirama. yamirore ko allahu subhanahu wa ta'ala adi yamirde kon annabajo makko, annabijo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, ko yoɓe jang. o jippinani en ɗum ka suratul alaq e ɗen ayeji aratne ɗon, jang inde joomima on taguɗo. taguɗo neɗɗanke o andini neɗɗanke on hunde ko andano, o andini hay karambol windugol, o andini neɗɗanke on ko andano. jangu fi on e jaa moƴƴereji ɗin fof nene majji on si ɗi heɓoto ɗi nafa jam majji nafa timmuka kan, haray ko be gandal wona ton. ko ɗum waɗi si nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, kamɓe kadi ɓe jokkintini maako maɓɓe ɓaawo o aya alqur'ana tedduɗo ɗo, kaɓe maaki ɗaɓɓere gandal ngal ɗum ko farilla e hoore julɗo on. foti ko o duhiɗo, foti ko o suddiɗo, haray ɗum ko farilla makko fi honɗum. ɗum ko farilla ko waɗi si o jangali o andata no o rewirta Allah dewal welaygal ngal Allah, dewal ngal o jaɓante ngal. sabu rewgol ngol no ɗaɓɓan ha kono haray ko ɓura ɗaɓɓede ton ko si rewirte no jaɓirowo on jaɓirta non fi yo jaɓu, sabu ko ɓooya rewede si o jaɓali nafata rewɗo. haray noon si o jaɓay himo ɓanginiri no o jaɓirta non ɗum ɗon, himo feññini ɗum, immini annabajo spécial ko ara yettina e mofte makko ɗen ene ko ɗum ɗo welatamo, ko ɗum ɗo mettatamo. haray si janngaka neɗɗo on haray himo mari taw gaño ɓattiɗomo, ta o ndaaru kawtal makko, ta o ndaaru nokku, haray himo wondi ɗon e gaño makko on. gaño makko on honɗum ko majjere nde o wondi nde, majjere makko niwre nde o jogani nden hoore makko, nden ɗon naɓaymo ka masibo ko halkitata hoore makko ka aduna ɗo, yilto o halkita hoore makko ka laakara. haray ko on ɗo woni gaño tigi tigi jon, ta o yaw hay ko woɗɗi, haray himo wondi e gaño makko. sabu majjere nde haray neɗɗo on nde haɓaymo, haray ko nde gaño makko. haray noon on ɗon gaño si nde woni gaño makko, o aroyay ha o jokka faale, foti e faale, foti e weeli, eppa foti e weeli ɗiɗo konnguɗi ɗiɗi. si gandal jokkiɗi ko foti weeli no ɗi wiira noon, si gandal jokko yaali ɗi on foti nabirama no jommum faalira noon, on weeli nabirama no jommum faalira noon, na no bindi ɗi wiiri noon. haray ɗum ko waylitoyte ɗum janngo ko wonno kon foti wonta fati, ko wonno kon weeli ɗum wonta wuli. si goɗɗo fuɗɗori foti e weeli, o sakkitori fati e wuli, haray on foti e weeli ɗum ɗo nafani. foti e weeli on wo nafimo, hara ɗum ko ɗo hande ka aduna men ɗo wo, ɗum ko janngo ka laakara makko wo, haray ɗon foti e weeli on woni e place mum. si wona ɗum haray himo fuɗɗorde foti e weeli, o sakkitoroya fati e wuli. ko waɗi majjere nden waɗay neɗɗo on ha o rewa faale makko on, o wejjita taguɗo mo on addi ɗo o pelle jiyaɗo Allah no mari ko addiraɗo, eppa o no mari golle jokkuɗe mo ko addiraka aduna ɗo ne. e en yi'ali allahu lanɗo on tagi en, o moƴƴini tagu men, o moƴƴini mbaadi men, o okki en ko hoynete kon haqqille, o jonni en o amana mo allahu lanɗo yewti, inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. o jonni en haqqille, boyno wi on amana ɗon ko haqqille ɗen, o jonni o weeɓitani ɗum malayika wi suusata rondade, o weeɓitani ɗum pelle wi suusata. neɗɗanke kan ƴetti ɗum rondi, o ƴettada aadi yo rew Allah, hara o yeddani.
so o rewimo o yeddali himo mari ko wiyete kon aljanna si o yeddoyi himo mari ko wiyete kon yiite ko ƴettodaka kan aadi kulle ɗen ɗum ɗon mara yiite mara aljanna ko ɗum waɗi kañum ɗo ɓornotako suɓantake ñamete waloto ko waaliwo e ɓiɗɗon e nene mum e mama soro mum fof no wawi jokkodire hara goto ɓornaka enen noon bani adama o waɗani en nemaji no jeeyaɗi nema coñci o waɗani en nemaji dimɗe ɗe o tumminirta o raafa ha o jilla ɗum ndiyan e sukkar hara no hawri kala docteur jo wasiyotoɗo ko inna ɗuɗɗine ñamugol hunde kaari ɗuɗɗine ñamugol hunde donc ko mélange mammo allahu lanɗo mélange ani jeeyaɓe makko men ɗiɗo fof nemaji no to nema l'islamu nema mbaɗɗateri nemaji ɗilintotako wa in tauddu nicmatallahi lam tuhsuha si en kontu nemaji ɗin en wawata ɗiɗo noon ko jokki ɗi ko hasbore nden résultat mum on battane mum on ko wonoyta ko natugol aljanna yo allah hokku en si golle ɗe moƴƴi yo dandu en natugol yiite si golle ɗe boni haray ko toon joni noon si gandal jokkali haray seytane kadi ko ɗon sabbiti en haray ko ɗum ɗon o kaninanta en ko ɗum o ñiddinanta en ko ɗum o soowinsinta en ha ye en jokku foti e weeli ko wonki jimen ɗin noddata en ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala o rentini annabajo makko ka o rentini noon nelaɗo enen kadi ko ɗon jokkiɗen wonde o daalanimo heyi wota jokku mbeleɗe heeferɓe ɓen ko ɓe rewata kon dey jokka accita konko arma e gandal dina ma kanko yamirma kon ya jokku ɗum ɗo ko welata kon allah ya accutu ɗum ɗo ta accutu ɗum dey jokka rewiroɓe mbeleɗe en yii ɗo on ko gandal ngal rewete tawete nafay neɗɗo ko gandal wi kon no laaɓa ko ɗum laaɓa ha ñande dargal hay si ɗum kani noon e yeeso men ko gandal ngal wi kon no laaɓa ko ɗum newi ko ɗum moƴƴani en hay enen sen haynaki ɗum ko gandal ngal wi kon ɗum ɗo ɓattetake ɗum ɗo foppetake ko ɗum woni nambara men on hay sen haynaki mo haray musidɓe julɓe ibadallah wa'lamu anna al-ilma muqaddamun ala al-qawli wal-amali li'annahu shartun fi sihhatihima والدليل على ذلك قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك haray musidɓe julɓe tedduɓe anden ko wiyete kon gandal e konngol ko neɗɗo wowlata e golle ɗe o gollata ɗiɗo tati si hiɓɓindirama haray ko gandal ngal hana fuɗɗorede ko ɗum waɗi karamo koɓe ɓen seedintini oɗo aya no jeeya e mum imamul boukhari no jippinimo ka deftere makko o inni babun alqawlu al ilmu qabla alqawli wal amal wo dambugal yewtaygal honɗum fi heɓugol gandal taw atto onti wowlude konguɗi ko hani wowlude atto o gollude golleli ko hani gollude ko waɗi haray si gandal ngal ardike haray ko ngal ɗon wonata ha ɗum ɗon sella فالعلم مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين haray gandangal ko ngal woni saabi moƴƴere nden ka aduna ɗo e moƴƴere nden ka laakara nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makane kala mo allahu lanɗo on faalana moƴƴere o faaminaymo ko wiyete kon diina so o faami diina haray moƴƴere makko nden ko ɗon woni haray so faamaali ɗum haray ko innete ko moƴƴere haray o wopodiri e ɗum hay noon o hayni photo on haray ko photo o hayni ihwatal muminun inna lil ilmi fadaila azima minha ma dallat ilayhi النصوص التالية قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال في آية أخرى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان أبدا haray musidɓe julɓe tedduɓe haray gandal no mari darjaji no mari ɓure ɗuuɗuɗe no jeeya e ɗum ɗi bindi ko sappani en ɗo nokku ka allahu lanɗo on daalani en ɗon allahu on no ɓanta ɓen gomɗinɓe ɓe okka gandal ɓen no mari darjaji towuɗe
allahu lanɗon no ɓanta ɓen si allahu lanɗon daali himo ɓanta e ɗum ɗon landetake si woniray noon ma si wonirta noon haray ɗum ɗon landetake tooɗe pelley haray ko noon woniri allahu lanɗon no ɓanta hi ɓen gomɗinɓe hi ɓe jogii gandal himo ɓantana ɓen dardiaji ko wana noon kadi o addi landal ene harano fota ɓen annduɓe e ɓen ɓe annda jabawol ngol wallahi ɓen ɗiɗo fotata annduɗo emo annda ɓen fotali ha hande fa qala alayhi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala allahu lahu tariqan ila aljanna wa qala ibnu alqayim aljawzi rahimahullah afdalu maktasabatuhu nnufus wa hasalatuhu alqulub wa nala bihi alabdu alrif'ata fi dunya wal akhirah huwa alilmu wal iman haray musidɓe julɓe nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki on mo nangi laawol himo ɗaɓɓa e muɗum gandal allah o newinanaymo sabu on ɗaɓɓugol makko gandal ɗon o newiniranaymo ɗum laawol ha o hewta ka aljanna haray ha o hewta ka aljanna ɓe makali ɗo dey mono ɗaɓɓude jawdi ma mono ɗaɓɓude laamu ko gandal ngal ɓe sappi ɗo ɗum ɗo fof no sappi ene ngal gandal no mari valeur ngal no mari dardia o karamakojo tedduɗo maketeɗo ibnul qayyim o maaki ko ɓuri moƴƴude e ko wonkinji ɗin faggiti kon fof ko ɓuri moƴƴude e ko ɓerɗe ɗen heɓi kon fof ko jiyaɗon heɓi teddungal ka aduna ɗo e kala kala haray ko heɓuɗo gandal o heɓi iman haray ko on ɗon ɓuri eɗi fof kala ko ɗaɓɓa kon kala ko ɗaɓɓa kon haray ɗaɓɓuɓe ɓen fof si moɓodiri ko ɗaɓɓa kon fof moɓidirama haray ko ɗaɓɓuɗo gandal ngal o heɓi gandal o heɓi iman haray on ɗon ɓuri fof ibadallah inna al ilma asasu taqaddum الأمم وقوتها فالأمة الجاهلة المتخلفة لا مكان لها في الأمم الآلمة المتطورة بل إن الأمة الجاهلة الضعيفة تكون دائما آلة على غيرها مستعمرة لا حرية لها ولا خيار فالدول المتطورة ما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من ألو شأنها وقوة اقتصادها ونفاذ أمرها إلا بسلاح العلم فالعلم هو الطريق الذي ينتقل به المجتمع من التخلف إلى التقدم ومن الضعف إلى القوة ومن الجهل إلى المعرفة ومن الفوضى إلى النظام haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray gandal ko ɗum woni fuɗɗode ko ɗum woni didodi ko ɗum woni fondation jama wo jama doole jama on haray ko gandal ngal woni huccitirde maɓɓe nden haray jama wo jama majjuɗo haray on si o woodama hande haray no waywa so o woodaka haray ko timminiraɗo limore haray on o mara valeur o mara place e hakkude jama hettiɓe ɓen sabu honɗum noon o jama majjuɗo lowɗo haray kanko ko o fewjeteɗo deelin kanko ko o fewjeteɗo o jama lowɗo majjuɗo oɗo ko wonayɗo dongal oɗo jama lowɗo majjuɗo oɗo o mara ko innete kon ndimu oɗo mara ko innete kon doole oɗo mara ko wiyete kon suɓanagol hoore mum ko nafata ɗum ko o suɓanteɗo ko o fewjeteɗo ko o kurketeɗo hande peyiji hettiɗi ɗin ɗi hewtinali ɗi ha kadi hewti ɗon hande immorde e towugol valeur majji e mawnugol économie majji ko ɗum woni mawnugol jawle majji e honɗum e jaɓede yamirore majji si wona saabu gandal ngal ko gandal ngal hewtiniɗi kadi hewti ɗon hande ndaare ha hande ka gandal fokkiti tawete hande a ƴette téléphone hum uddita ɗo naata e ko wiyete internet hara adna on fof no wa'amma wa sambur goto hari ɓawa ɗo hiɗen andi si nelal waɗi ko ɓurɗo sagata ɓurɗo dolnude imminte yaha joni noon hande na seppugol na windo lettre hay remugol na soppugol pompugol no woodi na remugol ko remirte no woodi ko wa'irte no woodi ko duulorte no woodi noneji ɗin fof no woodi ɗum ɗo hewtinali ɗi peyiji e ɗum ɗo si wona gandal
haray ko ɗin woni ɗi hewti kadi hewti toon goɗɗi ɗin ɗi yahi ɗo haa ɗi hewti ka lewru hara hiɓe eɓɓude fiino ɓe feƴƴira yeeso toon peyiji go'o hara hay jooni probléme fii ko ñaamete kon sayre ñiiri ñaamete nden hirande e soƴƴare hara ha jooni nden ɗon lannaali to ɓuɗude woɓɓe goo hewti ka lewru hara ni woɓɓe no jogii avion je paakiiɗe wertirteeɗe wasi goɗɗo no saadaade paɗe hara no woodi peyiji goo hara ɗi mara bajjal gootal julɓe haray ko gandal ngal woni piiji ɗin fuu huccitirde nden ko ɗon ko sabu ɗum oɗo karama kojo maketeɗo Abdoul Malik ibnu Marwan ñande goo o laatinoke himo waajo ɓiɓɓe makko o maaki ya baniya ta'allamu l'ilma fa in kuntum sadatan fuktum wa in kuntum wusata shuttum wa in kuntum sawqa ishtum o maaki kono yo ɓiɓɓe an jange kono yo ɓiɓɓe an jange si on jangi si on wonu hooreɓe haray on foolay hooreɓe ɓen fuu si on jangi si tayle hara ko hakkundeɓe wonno ɗon ka hakkunde wonno ɗon on wontay hoore si on jangi si tawno ko on ɗowetenoɓe haray hande kadi on wuuray gurdam moƴƴa ka jannguɗon wo haray place mo on iway ka wonno ɗon ɗo yaho siko ley wonno ɗon haray hande kadi on wonay disodirteɓe siko hakkunde wonno ɗon on wonay hooreɓe siko hooreɓe won ɗon on foolay fof haray jangen jannen ɓiɓɓe men ɓen aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وتعلموا العلم الشرعي الذي يفيدكم معرفة دينكم من العبادات والمعاملات وأسماء الله تعالى وصفاته فالرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب الازدياد في شيء إلا في العلم فكان يقول في دعائه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب زدني علما وكان يقول في بعد أدعيته اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما فالعلماء ورثة الأنبياء وهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إن يتي الله taguɗo tagi fo ngon fuu newuɗo ngo en torani ka nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam jam e kisi e yurmede kamɓe fof e ɓeygureji maɓɓe ɗi e sahabaɓe maɓɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah jangen jannen ɓiɓɓe men ɓen o gandal l'islam jannen ɓe gande l'islamu ɗen ha ɓe tuto e mum ɓe heɓa ko innete kon imanu ɓe heɓa kulol Allah jannen ɓe kadi gande aduna ɗen hara hande kadi ɓe kurketake jannen ɓe gandal nafay ngal nafa ɓe telen ka dewal maɓɓe ngal nafa ɓe telen ka gollodiral maɓɓe ngal nafa ɓe fi andugol Allah subhanahu wa taala inɗe makko e sifaji makko ngal walla ɓe no ɓe wuurira no newori ka aduna ɗo ngal walla ɓe ngal wonana ɓe sabu fi malede lakara heewi galleji buy tawete hiɗi mahede ɗo ɓe maha galleji ɗin ɓe wejjita jon galleji ɗin ko ɗum woni ɓe immina galleji ɓe ronka newude geɗal ɓe ɓen ñande bimbi ɓe maayi ɗin galleji ɗi fukke ɗin ɗi yirba ɗi lanco wawa si jom majji wodanoka ɓe inni e pular si bantan yani ko punne immoto galleji ɗi mahen jooma majji en mahen acceteɓe ɓen se en mahi ɓen ɗon ko accuɗen kon ɓe ɓeyditay ɗon ɓe maha ɗum ɗon ɓe mahana hoore maɓɓe kadi
ɓe maha woɓɓe goo kadi kono so en mahi galle en acci jon galle haray en yirbini galle ɗe ɓa ko enen ɗe jeyɗe ko enen ɗe yurmata ko enen yanganiɗe ko enen jogitotoɗe mo yanganaki ɗe on haccuto makko ala e majje galleji ɓuyi hande hiɗi yani sabu ɗi mahama joom majji en mahaka mahen jooma galleji ɗin jiyaɓe Allah mahen jooma galleji ɗin an neɗɗo ko heɓata kon ɗo sendu ko faggira ɓeygure ma nde e ko janniraɓe haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hakke ko ɗum hitti ɓe ɗaɓɓali hay e hunde yo Allah on ɓeydanɓe ko Allah okkori ɓe kon si wona ngal ɗo gandal ɓe ma kayno alqur'ana no seeditani en ɗum Allah ɓeydanan gandal rabbi zidni ilma ɓe ma kayno e du'aji maɓɓe goo Allah mi torike ma nafiran gandal ko andinɗalan kon andinan kadi konko hino nafanmi ɓeydanan kadi gandal ngam ɓeɗo ɓe ɗaɓɓali goɗɗum ɓeydanani ɓen noon ɓe anduɗen Allah imminayno malayika ara inna ko an yo Muhammadu Allah no salmina siɗa faala o ƴettante ɗe pelle makka ɗo o wattane kañum kono ɓe ɗaɓɓali ɗum ko ɓe ɗaɓɓi o ko ɓeydanede gandal janggen mahen jooma galleji ɗi galle ɗen ko no accirɗen ɗe wo kamɓe ɓe mahoyayɗe ɓuuri ko mahuɗen ɗe kon mahen jooma galleji ɗi gueɗal ɓe ɓen ko accoyɗen ɓe wo ɓe mahay ɓuuri ko accuɗen kon enen hiɗen andi buy emen enen ko en dimɗe mawɓe men attinoɓe ɗen andi buy emen ɗo haray no yehi ɓa mawɓe ɓe mahno en hiɗen yiltiti ka ɓe jeeya toon mahani ɓe toon goɗɗum jalbini toon ko enen ɓe mahno si mahoyɗen toon enen kadi etoɗen ɓe acceten ɓen hara hiɗen mahi ɓen buyno yewta ɗo ma ka mawɓen ɓen no ɓuuri en wakkilade sabu ko enen woni dimɗe maɓɓe ɗen hiɗen sutino renirɗen hoore men enen kadi ɓiɓɓe men ɓen ko ɓen woni dimɗe men ɗen pelley kala e men landaɗo ɗo kanko e ɓiɗɗo makko ko mbo ɓuuri wakkilade landetake ɗon jabawol ngol ko honto ko pelley himo ɓuuri wakkilade ɓiɗɗo makko laabi temedere hande ɓiɓɓe ɓen a rondotoɓe ka puneyaga rendoɗaɓe ka ceccu maɓɓe rondoɗa waɗanaɓe ɓeygure resinaɓe rondotoɗaɓe e ɓeygure maɓɓe rondoɗaɓe fodde gurno enen hari ko noon enen ɓa ko ɓiɓɓe ɓen mahano si jongallejo si heeɓi tumminirɗo coñci haray heeɓi ko ɓernde deeƴa o miijoto ɗo o inna ɓernde anden no doga ɗo mi heeɓi wallidirte ɗo mi heeɓi ko wi fanalan haray enen kadi ko noon mahen gueɗalɓe men ɓe mahiren ɓe gandal haray musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki janguɓe ɓen ko ɓen woni ko lontoto annabaɓe ɓen ko ɓen woni ko lontiɓe haray noon ɓen ɓe accali million ji dey ko rone ɓe accali étage ji e village dey ko rone ɓe accali autoje climatisé ji dey ko rone ɓen ko honɗum accuno ko gandal ɓe acci nelaɗo maaki noon ngal gandal accangal kala heɓuɗo ngal ɗon kala ronirɗo ngal ɗon haray o heeɓi gueɓal yaaju ngal nelaɗo ma kay goɗɗum haran ɗum nanon woniri wallahi o oy haray ikhwata al iman ihrisu ila talabi al ilm qala allahu taala ba'da a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun wa qala alayhi salatu wassalam خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في حديث آخر طلب العلم من المهد إلى اللهد musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray wakkiloɗen janggen hay ene wakkiloɗen janggen wakkiloɗen jannen ɓiɓɓe men ɓen allahu lanɗon yamiri en ko honno suudu wo suudu jama wo jama
ɓe immina goɗɗo ɗon on yaha jannganoya on ɗon jama fiyo ɓen ɗon artu e nden ɗon ɓeygura ɓe wona haɗoɓe ko Allah yiiɗa kon ko nelaɗo yamira kon ɓe wona yamiroɓe ko Allahu lanɗo on yiiɗi ko yarli nelaɗo makko yarli hanno waɗum ɗum se en daari galleji buyɗo haray hande fopputuɓe ɓen Amérique ma senorɓe ɓen toon no ɗuuɗi senorɓe Europe hande no ɗuuɗi ha no ɗuuɗi buy sikkay si ɓiɗɗo mum yahi toon ne haray hande kadi ɓernde nden deeƴi miijo hara heeɓi ko walliniral he haray on ɗon sina hara hiɗa mahirnomo gomɗinal andu on ɗon o laawike ma few on ɗon on jokkodira e téléphone o ara kenen ha ñande mayɗa ha ñande hiɓɓiɓe mo ɓen kadi maaye haray hande kanko yahuɗo on tigi haray kanko on o arata ko sa o arata ɗum kadi ko fodde ɓe o andidiri ɓenno ɗon amma noon kanko ɓe o heɓi ɓen ton ɓen ɗon ɓe woni hay kamɓe jibinaɗo on du yahi kanko wawale artude o jooɗo naafiɓe o heɓi ɓen ton boyi haray no haykirde ni ɓeygureji ɗin hara ɗi mahaka no woodi noon seeɗaɓe mahaɓe ɓen no andi ko yahani ɓe yaade ɓe ɗaɓɓa arsike laaɓuɗo kadi ɗum wiñata tum wiwde wotere ɓaako ko laaɓi ɓe immoɓe artu kono noon no fanɗi dey haray mahen ɓeygureji men ɗi jannenɓe no hanuno galle wo galle ɓeygure wo ɓeygure ɓe kato ha ɓe heɓa goto yawɗo janggoy ka o yaari no wo sikka ka duɗe ɗo sikko ka leyɗe takkiɗe ɗo sikka ka leyɗe woɗɗiɗe nokku kala ko o yaha o janggoya haray musidɓe julɓe nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗaɓɓere gandal ko ilaka on ti jibinaɗon ha ñande o wattina ilaka peni yagal ha ñande o ƴettita innetake duuɓi ni mawni haray ko yo janngo wa qala al imamu Shafi'i rahimahullahu fi diwanih ta'allam wa laysa al mar'u yuladu alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa qala fi abiyatin ukhra wa man fatahu al ilma waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an li fawatihi wa qala fi abiyatin ukhra تغرب عن الأوطان في طلب الأولى فسافر ففي الأسفار 5 فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد إمام الشافعي كدي نودي أوردني جانغو غونغول o maaki janngo an neɗɗo janngo hay e gooto jibinaaka himo janngi hay e gooto jibinaaka o jibindina e gandal kala ko o hewti e valeur gandal haray o janngo an kadi janngo haray noon anndudey jogiiɗo gandal o waawa mo jogaaki ngal jogiiɗo gandal e mo jogaaki ɓen fotata sabu an ko yiiɗa hittinɗa fi mum no gasa hara kanko emo reeno ɗum hara so naati himo ɓiƴi ha jonne misal a yiyay ɗo jooni woɓɓe Allah no newnana ɓe e jawdi ɓe darna galle yottiiɗe ɓe tawa ɓe labina ɗum haa ko labina ɓe labinira ɗum hay ko labintaake ɓe darna armoire ɗa ɓe ƴetta stati hoye ɓe darna ɓe waɗa bare hoye ɓe waɗa yimɓe ɗum noone ɓe miijooɗo ɓe hewti e valeur goɗɗo jooma hadi seere gootoɗa hara himo ɓurni tuunuɗi walkaaɗe o ara ɗon ɗen hara so naati ɗon himo ɓiƴi hara o yelota ko hay waɗutu tawamo ɗon himo anndi ko nambara an tenkuɗa ɗon a heɓi jawdi kono ndi a heɓaali laawol ka rewnataandi ɗon ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ñannde darngal neɗɗo settinta teppere makko haa ndeya tawta nde haawalan nde piiji e nayi no jeeya e majji jawdi makko ndi ko honto o itti ndi ko honto o naɓiri ndi ko ɓeeɗin ɗon tefee hara on patron jo noon no tenki ɗon stati o no tenki bare o no ɗumanni no labini ɗum ɗon no labini noone haray musidɓe julɓe annduɗe e mo annda fotata o maaki kadi wo heyi kala mo gandal fuuti fewndo ceccu makko ngun paykuyagal makko ngal haray sa yiide e on ɗon haawo mo moƴƴa haawo laabiji nayi sabu on ɗon ko mawni fuutike mo on ɗon ko mawni fuutike mo on ɗon ko mawni fuutike mo gandane ɗum woni payko o mara golle sina janngugol hoore makko nden ko ordinateur laaɓu ɗum kala ko loowa toon maroto
ko ɗum waɗi sahibu risala o make attaallumu fi sigari kan naqs alal hajar janngugol fewndo ka on ti woni boobo ɗon no waywa goosol e hoore hayre wako hayre goosete kon si ngol ɗon no muta ka hayre ɗon ko wana noon kadi paykun janngu kon kon ka boobo yagal ɗum ɗon no muta ko paykun maragolle si wona janngugol itten jawle men ɗen financen ɗe jannen ɓiɓɓe men naɓen ɓe ka lekkolji kono ta en kippu fii dawa niɓɓat tun ara en naadali ɓe ka lekkolji ɓe janga fii gandal diina ɓe janga fii gandal aduna fii wota ɓe wonu maccuɓe ɓe wona jeyaɓe Allah nafuɓe hoore mum nafuɓe yimɓe mum nafuɓe kawtalɓe mum nafuɓe julɓe Allah ɓen fof haray o maaki heyi wo an neɗɗo immo yaha ɗaɓɓoya gandal accutuɗi galleji yahu si a yahi piiji joyno toon nafaji a heɓay ko wiyete gandal ko nooneji ɗiɗi gandal bindino toon e gandal bimbiji no toon gandal e haqqille ko ɓeydata no toon a heɓoyay gandal a heɓoyay needi a heɓoyay wondugol e yimɓe tedduɓe haylotoɗo so o yalti o wata puyɗude ɓaahimo andi ka o yehi toon so jokkali ko feewi o yahay joni ka kaso so o yahi ka kaso o maraɗon goto ɓaɗodiraɗo haray ko bee o jokka ko feewi ko ɗum waɗi ɓoylotoɓe ɓen ko ɓuri kon ɓe ɓoylike wo takko mawɓe maɓɓe ɓen kono si ɓe yalti ka jananiri ɗon onti feway ma o hootila kala ibadallah yustaratu fi talabi l ilmi الشروط التي ذكرها إمام الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان حرص وذكاء واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان haray musidɓe julɓe he heɓagol gandal no jeeya e faale no jeeya e heɓugol haqqille no jeeya e wakkilare no jeeya e yahugol gandal ngal ko heɓotoɗo no jeeya e duumodogol e janngowo no jeeya wondugol kadi e jannowo haray ɗiɗo fof ko sartiji no gandal heɓorta haray musidɓe julɓe no jeeya e mandeji gandal nafaygal nde neɗɗo o gollitirta ngal a alangal heɓude tum fiyo inne cooboti kaari ko ya heɓungal fiya gollitirngal hara hakke ko andete he ngal nafe hara hay welatama hiɗa ɓitto moƴƴa ko innete kon ko kaariɓe ni seykuɓe kaariɓe ni duɗoyiɓe to wadde duɗoyiɓe to duɗoyiɓe to janguirɓe to hara no ɓittude ma a faalaka mantirede ngal ko golle faaliraɗa ngal e no janguirɗa wo yo taw hara ko noon neworɗa no janguirɗa wo yo taw hara ko noon jippitorɗa ko noon